President KFK GGP ba Dundee Council metak si kat South Ring Highway ula Shakhar Hajar Sardar Police Station halo ka jinjai shop brew hakarali bla penlong de keseng min haka arpo pratarik risau. Hagre kesengi lesen ran lang yu ude ke dekot keseng ba da persang bandrung Sardar Police Station akal yang kipulit kila kangkerdam ya ke kordop bala penyeng de kipulit berkisot shi sertap ba wat ikinong lung kubor ru klem sha Satya bandrung. Habai cringe kilat pathai kubor ang dalam meet na Sardar Police Station u President Ulaong bawat la sya panhab apo nyutli ki kendon an kaseng kamdu mensim Satya wat apreng ka jingshan yon hakabor. Ula mahami ka sarkar bat yaki bor bahalor ba kimde banyon yo bakan poy kapor ba kinshim de ki wepat kisinjam. Mesem serang, Mesem serang, Mesem serang, Nanti nakaliang jangki kulit itu di kamram jangki bikin kat jangi kum ginong elam pan kali ke kali bikin pan kali ni nakaliang jangki game software itu ya de tanggawai kalau ba kok banong ba ya ke sarkar ne ya ki bor jang an ba mo wat nom nyak than jangi sakro wat nom nyak than jangi sakro nomor ba daka poi ka kut lak ni man sia bang phai khmat ban ya confront mo don't push us so much onto the wall, otherwise we'll have no other options left but to confront ngata itu ki pengen MP kalau lu section ha itu ki section pengat ki leader itu baru nyok tadi duk kanut li kendon sa pengat nyo kay pag kubor sa gi para dukot ng maseng hadin ke jingsa pada je jong prim tasi pi kani hakajing sa sim jonga kum nong elam bakajing sa khat hajir jongi nong elam jong kaseng kalau kumbang ile free coaching class baga ka sarkar ngi mo ba kumlu bangin ngala ban piskam ka nong rem bat kumlu bangin ngala penjanai ka kom trekam bat bangin address halor kata kajing bam kam yo jam kina samlan ni sekhmat maka ni ke isu hi ketika kamyap kam em jong man laki long yeng jong ni ka beriu nyotrap ka jalahi para kawai de ngi ka kam kaseng sim ni kajing kli ban terong lem ya kata kajing iya mi pa ki kendo hadin kajing trai sistem ka jongki ban penlit school ki khon ki kti haki college na ki university of fair ini ba donding kini kejin khat MP yang bari ba dia ko ni sakso ki belum masih ki ni ba awan rak ba kejin kebakan pada pen suku sujek beri de hadin maka kata kajing ya kali jongi kala ya lap de pelong tengi i kadang kata kajing ya pen saprang haki social media khamtam kla pendokam de kitu kentien bakadan kata ka violence and bloodshed rega ba so komen pa kalau hadin bangi nakaleng kaseng milawat ba umdan menuru bathia apo hospital ba dan kata ka jing stomjor na to ka jingja to karali bat kawai ru kalong ba ngi nakaleng kaseng ni kampung kesan ya kata re nakaleng jong SP ba mo ka borom SP jong ka East Castles mo uyu la kesan ya kata ba kade tanga minor incident umdan ne yam tang shu first aid treatment balik no siyang de kani kadi ka ba an oi paro persna jong iru ba amdai ban sepin saprang ka rumah de kum kitu video dawa cha jing tep kai atau ka adu mutal kasi kala di bujing sempang di film mismat kin pelong pun di jing lang se hati bidang kwa ko bedang yang kumi di jing ki se hi ka isu si khamtam me ka beri ka kani ka jing kamyo jam ka di ka di ka burning issues when syakran nak mentang te hnrei nakaleng kaseng ni syukwa ban wara ahmad jak sarkar bahkan pelam ya kani ka benta bahkan simkhia kumnu ban thau kilat kelenti mo dalam benta ban thau kilat kelenti ban klelat ikna samla ka jongi lada de kam sarkar ne kam la jong den re da sarkar kalong kuman te nga thai dengi pelong no program ngimtep kai ka banja namar baki kena samla kam kalong menta kilong very much frustrated kay pag kasinjam na kaleng jo kaseng nang nisma nakaleng jo kaseng dang bon ki bang hap le pelong public meeting keleng hamala ki district de hadin ki wat ki pocket meeting ru akisnong ki thang ngin lom mi khon samla bat nakaleng kaseng ru umdei ngindon la ka jong ka program bangin ngin pelong nam ta ki youth hapo ka office rekam jo kaseng ru namar ya ka office rekam jo kaseng lasna khanang ru nam ta ka sleman sandur ki khon samla
atau kalau ada nak jing kucing tan di bor sek lada pi khat yang nyulu jing lang sek bang setu pa kalau ka yok kam yo aja em lada kakpor kadang kam yang ni bangin address ke isu lingba ke public meeting dada kadon kajing parking makanang yang mesti ngap yang bisa kamu Mesim senang. Mesim senang. kadi kabu yang ni lu bang kadi kelti bang iyo panci nam ta bangin keren ya kajing yang kita sama di kemudian yang alam ada peseng di London kata mesti yang kama syarham nang ni sekemak nang trai met mesti nam ta ka bahaka met proses pas nang ni kita sama Mesim senang. Mesim senang.